dan kai kesimpulan jung sekam kundo berpikir apa ya kesimpulan jung try di sini karena drama kalau kahima kalian kalau iterin seperti di balai ini bicara kita kabarnya Cukupkan sarang di ke parish hausnem sihajar kendai spak prato nyo kabar asyim ya kini kebutsiar ban ai singi buram besuk ya ifadar ramba singi pada Michael Sun ya ipada Sandrop ipada Patrick ya ki sisters ki brothers ki that's there. Subscribe mo. Tanah jangan tu saya nak chong, nak chong. Dia nak buat chong ni betul.
Ya, pun kita gitu, kita teko, kita melak, kita duk, kita retoi. Indai ban sing benyaki, indai ban benyaki. Dek. Kat bau Yesu dan yai nanti, balai yalap sakiwei kita ka, lai kendu yakuwei kebriu. Bebe lawan Yesu. Yang lagi keren. Kuliah Yesu. Jadi keren. Yesu subhasa wan bam mandi wan tung lam hayeng jungi sibit miet wan bam jamit hayeng jungi. Sawan sibit dan mit yang tak dengan lap habis lap setinggi jaka. Oh itu. Ya aku ni penkreat am tak kabam tadi nung mata Yesu sibit miet. Something ngay something ông đi đồng nó đây đồ sau đó ngay những gì something Kadba kata luying kada puthe jaga jiwan Yesu hayu deki bat lawan umkadhor. Kong subhasa aja kasar mengang ni tahu tak cimit. Dan bam dan jaga sat dan bertajam pihang ni di depan krek tahu tak Yesu banwan bam mandi yang jungi. Kini nak kat ni jika buat baik sih. Kini nak. Nanta wan saunong krong. dekat tunggu tu pak Kong subhasa pun aja bam yang abang makan. Ni mana tak bawan penwin aduk mana? Dan bam nak bertajam pihang ni depan krek tahu tak Yesu banwan bam mandi ni. Tak ada jijik ini melak cuman penyok kini ke sini. Ni jijik. Adun ketai sang awan paksau bamla. Kong. Betul. Subhasa kong ay uni nga mandi. Ni lah tak sama no bawan permit aduk na. Dan unam ta jo pian ni lepan kre tam ta Yesu ban unwan bam mandi ang ni sibit. Ban wan bam jami ang ni jongi. Kino bajain kat ni lepan kre sama Yesu. Amat rak tu rompet tu. Ni lah kata buat tu Yesu keman reng lah tak siapa nak lah kok saya ni tu Yesu. Yesu kudakan ni. Yang kau lihat dia anak sepek selesai. oh Kaharta kami kau luying kila ap yau Yesu Andre lemwan bat kila tiano. Hakasi kebabot Yesu lawan yang nagata keju kelinti bat kita kebriu kelalik keren yang yau Yesu. Lawan yang Yesu dia. Ni tu Yesu belakang ingin nemet. Yesu. Yesu bila tok yang ni bila pan kriak ke bang kaji rasa edut baru bila tok yang ni bila abaro simit Henry Pikiamwan Ngalawan Henry Pim Siam lah ai yang ngalawan pan bam ngalawan pan ngalawan pan kasa Henry Pim Siam lah ai yang Pikiamwan tuan tang tu ki badeko ki nongkrong ki bamatla ki bacabok ki bamla su otang ban pedro hoi di mangang ngau kelemwan gadur ke bakut ngawan tenang gadur jengki baduk dur mamla badko kinong krong dadak kilap yang iki kemut kilap yang yang ani Yesu kentip apiwana kata kadu subhama Yesu subhama Kau tak kena